tugwaye ikaze ni ku kibuga cy'imirwano ikomeje guhanganisha M23 ndetse na FARDC. Ni M23 ikomeje gukora ibidasanzwe ndetse kandi ni M23 yongeye guteranya inama idasanzwe kandi inama y'igitaraganya Kinshasa. M23 yamaze gutwika igifaru cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu ibambiro, dore ko ngari imirwano yari yabasakiranyije urusaku rw'imbunda ndetse kandi n'imbunda ndetse n'amasasa akoreshejwe n'indege, byose bikaba byari biri kumyishwa ku birindiro bya M23. M23 mu kwibohora ndetse no kwihimura yatwitse igifaru gikomeye cya FARDC ndetse kandi igifaru cyari gitwawe n'abacanshuro bawe na groupe. Ariko nanone cyo tugiye kugarukaho ku buryo burambuye n'indege ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Sukhoi 25 yari yazanywe ku rugamba ijije guhangana nayo 23, ndetse kandi byavugwaga ko igomba gutwika kandi kanarimbura, ariko birangiye M23 imaze kuyihanura muri iri joro. Ndetse n'amakuru akomeje gusakara ku mbuga nkoranyambaga, abenshi bakomeje kwibaza icyatumye M23 imanura iyi ndege, tekinike yakoresheje ndetse n'amatangazo agiye ahagaragara, uburyo biri kuvugwa ndetse n'uburyo biri gusakazwa ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ariko nanone muri sake ni nako urugamba rukomeje kuzamuka ndetse abenshi bakomeje kwibaza ikibuze kuruhagarika, dore ko imirwano yubuye kandi ikabivuga ko mu ibambiro bikomeye, kandi ibambiro ikaba iri hafi ya Sake. Umujyi wa Goma ubwoba ni bwose ndetse abaturage bashoboye batangiye guhungira mu gihugu cy'u Rwanda, abandi bajya Bukavu ndetse abandi nabo bajya mu nkengero z'umujyi wa Goma, cyane cyane ibice birinzwe n'ayo 23, nyuma yo gutinya urugamba ndetse no gutinya ko noneho bishobora kuba bibi kurenza uko abenshi babitekerezaga ndetse nuko babyumvaga mu minsi yashize. Tugwaye ikaze rero niba rugambira banye natwe, ureba hepfo y'ibibazo kandi subscribe cyo turushaho kubana umunsi ku munsi, kandi amakuru yacu ajya kugeraho mu ba mbere n'amakuru ya politike, umutekano na diplomasi n'ibindi bigenda bigarukaho n'ibitangazamakuru bitandukanye. Tugwaye ikaze. M23 biravuga ko imaze guhandura indege y'intambara ya FARDC. Umutwe w'inyeshyamba wa M23 biravuga ko umaze guhandura indege y'intambara ya FARDC yo mu bwoko bwa Sukhoi 25 mu gace ka Sake, aho yari yitabajwe ngo basubize inyuma izi nyeshyamba zendaga kwinjira mu mujyi wa Sake ku mugaragaro. Mu mashusho yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga yagaragazaga ko iyi ndege iri kuguruka hanyuma ikaraswa mu gihe yari irimo irenga. Ni amakuru kandi yemejwe umuvugizi w'izi nyeshyamba Major Wiringoma, aho yavuze ko aya makuru ari impamo nubwo nta byinshi yavuze kuri iki gikorwa, kuko yagaragazaga ko bakiri ku rugamba. Igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntacyo cyari cyatangaza kuri iki gikorwa, bavuga ko cyakorewe ku ndege yabo, kuko inshuro twagerageje gushaka umuvugizi wa FARDC muri aka karere kuri telefone ye ngendanwa ntiyabashije kwitaba ndetse ngo aboneke ku murongo. Bamwe mu bavuga ko bayiboneye n'amaso bavuga ko iyi ndege yari imaze gusuka ibisasu ku nyeshyamba za M23, ariko nabo bagahita bayiha umukoro. Izi nyeshyamba zakunze gushinja FARDC kurasisha izi ndege mu basivili aho kuzirashisha abo bahanganye, nyamara ingabo za leta ntacyo zabivuzeho, zararuciye zirarumira. Hari nayo mpamvu bavuga ko ari nacyo cyabateye kongera kuzana iyi ndege kugira ngo bongere bayikoreshe agatendo ndetse n'agashya katari karigeze kavugwa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko byarangiye n'ubundi iyi ndege irashwe, ndetse abenshi bakomeje kuvuga ko Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo izi ntambara zose ari kwisukamo arizo guhombya igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ari kugira ngo zicyungure, ngo kuko ibi bintu ntaho byabaye ndetse nta naho mbese bidasanzwe. Twibuke ko nubwo ibi bikomeje kuvugwa mu gihe